još? Nisam kojeg. Nekakvog zeleta sa svih strana, a pobjegom je jedan čisto smeđi. Mi se sviđa. Hoćeš na moje mjesto doći? Malo više od 1065. Bero? Pa ne, jer onda ne vidim. Da. Pa ja ti se maknem, ne? Nema frke uopće. Evo ga, gledaj. Čujte li gotovo je? Da. A dobro. Džaba. Mogu još... Mogu na tvoje mjesto samo jedno još probat. Ajde. E, ovo će biti jako lijep video, samo moram glavu spustiti dolje jer sjenu radim. Sad ga ne vidim na ekranu. Otiću. Dobro. Dobro ga treba fotkat. Travka ti smeta, čekaj, sad ću ti umaknut. Da, ovo, to ti je smetalo. Eto ljudi, Vipera ursini, hrvatski klad, po novome. A sa... Jel ako nije slatka oču griz, ali... Gore. Dina maši kameri sa svojim roza čudom. Slatka pa se... Našto pojedi cijelo. Eto, to. Nema Super. greške. Šta ga puštam malo? Možeš ga pustiti da malo nek ide prema meni. Fotografiranje na grubim terenima, da se mogu kleknuti i sjesti gdje mi paše. Ja sam vidio, neki su tako. Opla. Dobro. Ne, sigurno da se to primiti. Ja nisam imao izbor. Ovo će biti jako dobar video. Znaš kaj, ovo područje je botanički jako slabo istraženo. Samo moji komentari su malo čudni u nekim trenucima. Postoji stari Jel da? Da. ono... A dobro. Koga briga, tak se to ne čuje od ovog vjetra, ja se nadam. Ne. To nije desno. To, gledaj, ne. Jes, napad si vidio ovo. Mislim da to imam i u kadru snimljeno. Nisam ziher, ali mislim da imam, da. Šta? Išao sam ga čopit za rep da ga primim, a on mi se na ruku hito. On ti se? Na ruku mi se hito. Stavila desno. Desno ću opet staviti, da znamo. Da. Ajde, profil, daj. Kaj, sad je ekstremno slika. E, to te pitam. Da, mogu bi ja opet video malo. Evo malo prvo. Ekipića, ukratko. A to video? Napravi nešto, Mucek, dosadan si ovak nepomičan. Lijepo je to u nekom trenutku, ali ovako, non stop, Vipera baš ursini. hrvatski klad. Čuj, šta si to napravio? Vidi kak ti skoči. Da mi nije Daj ga rukavica. Če vidi kak buđe brnja. Dobre. Kuš, ovak malo gursinija možeš malo u nekim slučajevima repu i on je na mene se hitio, da. Ovak malo ga teoretski možeš malo golom rukom hendlat, ne baš uvijek, ali recimo s poskokom te veličine to ne bi pokušao.
Iz očitih razloga. Ovo je po veličini Znači, španjolski žuti ili... krug. Ovo je po veličini Odrasli, ne? odrasli mužjak, stari. 4 cm, ne? Tak negdje, da. Ali mladi odrasli. Da, nije baš ono prastari. Ženitbu. Ali spolno zreli definitivno. Dobre. Regionalno mladi prodati kako hoćeš bilo koju viperu da daje na glavu. Da. To je prioritet. Jer onda ona ima dojam da sad može dolje popiti. Da je većina bila u standardu video, da sam to slučajno sad preselio. Inače bu jako loše. Još meni čudno kako mogu 600 i nešto minuta videa snimati.